Sikla betul tamkan yang kena, sikla betul chance maka. Oh. Rambo dari tu kan. Korea ke sebelah ke bawah. Mula guys sikla botol tim rock. Yang ketonggo Soy Korea yang nambah Soy Korea. Kamu ketengah di tu, Air rock nggak boleh. Tahu nih matching tahu sikla botol versus yang Soy Korea. Nah itu nih siapa? Sikla botol versus Soy Korea. Blue color Soy Korea. Yang sikla botol kesak tamkan yang kena bro. Starting on sekitong layo kamu kena. Oh, tekisan bagai. Hasil kamu starting oh. Ini cek kayak kok. Sikla botol versus Soy Korea. Sejak sunjang kongkas sikla botol ke blue color sunjang kongkas Soy Korea. Sikla botol jatuh hanya first kinetic. Amria. Ben players, hello girls, Ben players, you are asked to go for the practice. Soy Korea sungtam kan yang kena tahu. Soy Korea versus Sikla botol. Sini first half time ha. Ini kembali sini underscore minister pun berapa? Kata kata segera dapat Soy Korea ni. Sikla botol sih. Sikla botol sang. Oh. Sansa Soy Korea sang. Dan mana cukup bagus mereka berapa? Heading play clearance fighting kedua 1-5. Menjaga foul. Tamkan yang kena yang tahu Soy Korea sang. Bengals, you are asked to go and have practice. Bengals, instead of loitering there, you can go for the practice. Bengals. Football players, girls, you can wait there. Girls, you wait there. Football players. Your coach will be shortly available. Saad Nasir will be shortly available. We go to the second round match being played here between Soy Korea versus Sikla botol. Yeah, good Joshua. Nicely. Put the box in the box and touch the ball ran into the hands of the goalkeeper. Had a throw and put to the lead, not after that. Soy Korea with the ball. Soy Korea just number 6 is checking the out through. Oh, that's an interesting kick from Soy Korea. Oh, indah tu tak tahu lagi. Soy Korea just number 7 is waiting for the ball. Korea ke sebelah ke bawah. Too much high jump. Tamkan yang kena Soy Korea sang. Soy Korea taking the free kick here. The ball passing to the ball. Oh, hasil kamu le. That could be an interesting goal. Sari kon kan nanya robo jamu ko kisah. The goal by an inch. Nanya robo jamu ko sari kon. Soy Korea taking the Tamkan yang kena tahu ya. Oh, dikit. The ball came out of the bounds. Sikla botol trying to pass it, that pass, and not successful enough. So, Mangan kan. people say interestingly, Soy Korea are trying to put their first goal. Sikla botol, Nakata play pass karena Panama. Just the defensive goal to start the other job. Defender Bunasek, chance one versus Muhammad Azagua.
Out. Sudah habis the target. Mangga Soigori asing tam kena. Oh, Rio kaya. Bro chance dia anu ya. Cikala bodol sang chance ya. Oh, hadi ke sang kamle. Hadi ke gol ngom do. Wrestling racing for the first goal. Not for the goal. Ada Soigori Sikabadal. Strike is there. Foul committed by Soigori. Those guys who are there on top of the podium. The guys who are there on top of the podium. Sangat tong leher kayang. Guys who are there on top of the podium. Get them from there. Ditahan go. Get them from there. Rio ko kosong ka. Tam kane kana. The ball puts his ass out of foul committed here. Cikala bodol ngai tak bunai. 2 nomor jersey. Yellow card maka. Tam kane kana tabuk. Cikala bodol tim. Sikla Badal. Fikir akan ada terlalu buka bagus suara di belakang. Ada striker Asad Pierre Inzaghi yang mabay. Belum dari juga gol kita berbaik Soigori. Gol kita nak terbaik. Asad akan striker tak kusuara kasih besar. Soigori. Ada dua kali tak besar. Oh. Ini nih second down tunggu menggunakan Soigori versus Sikla Badal. Kesko level angka 0-0. Sehingga mengangkat kali kelima. Baru lepas ke berbagai markana satu gajah. Soigori hanya bantu besar gajah dan sana. Akma dari sejalan kunar. Sikala bodol tim tam kane kana. Yang mo chance re ano Soigori asong. Soigori jersey number 12. Jersey number 12 na juga dia lihat bisa dia gajah. Akma dari suika bayre. Sikla Badal ni Fabra. Bagusan tentang sejarah menggunakan putih. Picking maka Soigori asang tam kane kana. Nak terlalu box di sini sekarang nak ball. Handball disampaikan sebelum naik. Handball nukli ata. Referee Kasilia handball sampaikan. Handball berikan kakek sebelum kamu first penalty kick. Sikla Badal by Soigori. Macam tak baik ini kembali sebelum kemana? Saya sudah masih ada Nah, itulah tong Soigori sing tam kane kana. Oh, take it sana. Hai mangka tam kane kana. Manjaka offside. Mangga level best. The box is the first goal. That's another foul. The ball just being put inside the box and just directly into the hands of the goalkeeper. The goalkeeper kicking the ball high in the air. Just managed to cross the center. The ball being tackled by 2-3. Play. Mangga. Taking the opportunity. Nicely placed inside the box. Nah, kita berlepas karena ada sudah mereka David Brooks di sini sudah mereka. Akhirnya Soigori bermasa dari tim Rock. Sikla Badal sudah main main high. Dolan masih Zak. Pilih dolan masuk Zak. Pas pada pasan kiri kaya menggunakan dia. High high. Target kiri shot sudah Badal. Stop player Zak Sendara. Soigori jersey number 17 sudah kembali tackle kiri.
Dalam bohong dari juga. So Luka setelah bagi jersey number 9 dan dari Turki bersama bagi lengkap. Sehingga dari sini bagi tim baru cari bagi referee dengan kata tadi. Hey, why you out? Get in. You don't know rules. I'm requesting the players try to follow certain rules and regulations of the game. Even if you are thirsty, you can take part to other referee. Tajeng ko se card mani pe. Oma ke fatro ke utang ko de thungi dong guru. Permission sa singe ong ko de ong ke. So it is very interesting to know that Rule is rule. players will be set a yellow card. So you remember, Sagarani Pinjara players, referee commissioner Permission na ong ko de je thangai players rung no bar so. Permission na ong ko de. Kelani kasih rules sama rules teman teman. Kini kelani rules na nanti mereka masih referee. Kini di sini official referee class of the squad Jamatia. Kelani referee class ini sudah Jamatia. They might be commenting this and that. Sikala betul tam kene kena. In the gallery side. Gallery Soi ko dia sung tam kene kena. Half time ting te. Go with him, go. Kelani fasa hat arna mata jaka initial Garia versus Fasa up tangga. Tak pano kan kan ini 0-0. Second half na dito. Start nga second half. Yang soi ko dia sung tam kene kena. Maka soi ko dia sung maka chance a chance ma murun nango. Yang sikala betul song siap kair ka tam kane kena. Angko chance nangko yang. Sikala betul tam kane kena tahu. And maka soi gore sang mak kichao kai nang ne sab seng gol kai ma nai tong ne sikla bodol tam khane gana Sikala bodol tim ni yang ngotam khane gana tuni me bo no out. Tell lineman first. Unfortunately, have missed the opportunity. So, starting now for the goal. Chance. At 10 in. 12 out.
Hey, Hey, guys. Cut me night. Sikala botol tam kena kena sikala botol chance maka oh take it chance maka change 17 sikala botol team change Hey, guys. Hey. Singgah. corner kick kena sikala botol Clean. Soy Korea Sung Yang chance. Soy Korea Sung tam khane kana. Maka sikala botol sung maka chance maka tam khane kana. Hey. Chance tongko. 19 in. Sikala botol team. 9 out. Free kick kaya ni tahu sikala botol. Oh, chance tongko. Oh, chance tongko. Wah, mayo. Chance tongko. Oh. Hah? Jauh kan? Jauh mau tongko yang nanya aku. Oke, ini coli dong, oke. Tapi berikan dong sana. Kan situ kumaya aku dengan chance tongko penalti dengan. Mangkwa chance yang sikala botol. Chance tongko. Out sirine pati dia. Ay chance tongko sikala botol tong kena. Oh, riwa. Oh, ciri sagor se apa sikala botol. Kaprai tinggi tong brok tam kai mana kena. Soy Korea Sung. 2 minutes. 2 minutes on shoot time. 0-0 sigo. Je ekran naik tahu pakai ni mau sendiri. Oh 2 minutes je rinya na. Mon pakai. Je ri mana mon pakai. Akan boleh tuh ketika. Yang kapra hitung yang sikala botol tim song. Yang gua kapra jangan Soy Korea song. Tam khaji saat masa. Mong borong mangseng tom sibla. Oh, aing seri haju. Yang mana leo? Sini second round tengah pasang mulai. Jokowi terus aku peluang bersenang ada mana? Jokowi yang menang kita mana semuanya.
Chance tongko. Thale chance malia. Tie breaker yang senai tahu. Penalti kick itu tahu penalti kick siapa ini kena punya. Soi Korea dapat yang apa dapat ini di Sikla Botol. Yang Sikla Botol. Yang Soi Korea. Kick na itu tahu penalti kick. Kick kena yang Sikla Botol. Jersey number 6, Sikla Botol ni. Jersey number 6. Oh, mau yang ke serius tu. Dur. Haceng nabong dia po. Sini referee kangkit naik turun naik pancak ka. Nah itu kam Khaiman. Second opportunity for touch number 6. Apa? Tahu kick ini Soi Korea. Jersey number 17. Successful angkat jumlah nice score level mana? Successful angkat Sikla Botol sampai bagai kaham mengenai hasil kaya. One goal raya agak tahu satu orang berpisah dong. Jersey number 17, Soi Korea. Yang bong supporter rock. Ek. Kuna yang Sikla Botol tim ini. Jersey number 20. Jersey number 20. The ball. Supporter kisi waktu kasih kabel Chongmino. Let us see. Jersey number 20. Oh, anjir merok. Apa? Tahu kick ini yang Soi Korea songwe. Skor 0 level final di kontrak Soi Korea ni jersey number 14 yang betul dia. Let us wait and see because level the score or not. Siap se Khaiman tabo. Tikisan bagai. Kick khaine tabo. Sikla Botol ngai. Tam Khaiman na kena. Sikla Botol ni. Sikla Botol jersey number 8. Wah, asik. Yak sekisan angin tunggu tikisan bagai. Siap se Khaiman tabo. Oke, kene yang Soi Korea song. Tam Khaiman aja. Soi Korea jersey number 7. Oh. And the score. Kampion gol ketiga. 1-1, 2-2, and now we could see 3-3. Kampion ketiga. Tahu yang Sikla Botol. Tam Khaiman aja na. To take the lead for us. As we can see. Wah, mayu. Ada siap se Khaiman tahu. Tahu kick kene yang Soi Korea song Tam Khaiman aja na. Siap hair ke kasih yang Sikla Botol tim ni goalkeeper. Tahu kick kene yang Sikla Botol tim. Pakai. Sikla Botol tim. Epan bunai itu murok. Pajak mana? Kaisa abok Khaiman bagai abong kata borok.
Kasih save khair jaga ta bro. Tini ni pakai Sigla Botol team. Sigla Botol team rok winner tini ni second down. Bro third down kakak. Oh yang hari.